हेलो फ्रेंड्स, वेलकाम टू माय यूट्यूब चैनल पवित्र ब्लग्स। আজি আপোনালোকক মই দেখাবলৈ ওলাইছোঁ ইণ্ডিয়ান আৰ্মিৰ যোনখিনি যুদ্ধৰ অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ আৰু ইণ্ডিয়ান এয়াৰফ'ৰ্চৰ যোনখিনি মানে যুদ্ধ বিমান সেইখিনি অলপ দেখুৱাবলৈ ওলাইছোঁ। আৰু আমাৰ সেই প্ৰদৰ্শনীটো হৈছিলে আপোনাৰ যোৰহাট ষ্টেডিয়ামত দুদিনীয়া প্ৰদৰ্শনী। আৰু ইণ্ডিয়ান আৰ্মিৰ যোনখিনি ডগ মানে তাৰে তেওঁলোকে ডগ শ্ব' এটা পাতিছিলে, কুকুৰৰ খেল তেওঁলোকৰ। আৰু বাকী সেইখিনিকে আৰু তাত মানে ভিডিঅ' এলাউ কৰা নাছিলে আৰু মনে মনে কৰিলোঁ, মই যোনখিনি পাৰিলোঁ সেইখিনিকে আজি আপোনালোকৰ আগত আগবঢ়াইছোঁ। আৰু চাব ভিডিঅ'টো শেষলৈকে। ব'লক আমি এতিয়া ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আমি পাই গ'লোঁ এতিয়া যোৰহাট ষ্টেডিয়ামৰ সন্মুখত। আৰু এণ্ট্ৰি গেট, এইপিনে মেটেল ডিটেক্টৰ আছে, এইপিনে মেটেল ডিটেক্টৰ পিনে যাব লাগিব। কিবা যদি আছে তেতিয়া মানে তেওঁলোকে গম পাই যায়। আৰু সোমাই এয়া দেখিছেনে কেনেকৈ ৰকেট লাঞ্চাৰ পৰা গাড়ীতে ফিটিং হৈ আছে। বাকী এইপিনে বেক চাইডে এইবিলাক আৰ্টিলাৰী গান হয়, বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ। ভৱিষ্যতে কেতিয়াও ওচৰত দেখাই নাছিলোঁ, আজিয়ে মানে প্ৰথম। আৰু আমাৰ সৌভাগ্য বুলিয়ে ক'ব লাগিব, আমি যে এনেকুৱা বস্তু মানে চিভিলিয়ান হয় চকুৰ আগত চাব পাৰিছোঁ। আৰু এখেতে এয়া বুজাই আছে কেনেকৈ কি কৰা হয় এই আৰ্টিলাৰী গানটোৰ বিষয়ে। বাকী চাওক ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগে। বাকী দেখিছেনে এইপিনে মানুহে খোজকাঢ়িবৰ বাবে কি ধুনীয়াকৈ তেওঁলোকে সজাই তুলিছে তেওঁলোকৰ যোনখিনি পতাকা লগাই। আৰু এইপিনে আছে 174 ফাইট ৰেজিমেণ্ট চেজৰা, তেওঁলোকৰ এইবিলাক তৰোৱাল হয়। আৰু এইটো বহুত আগৰ কোন হয় তেওঁলোকৰ মানে আৰ্মিসকলে ব্যৱহাৰ কৰা। বাকী এইপিনে দেখিছেনে এইটো আমাৰ ইণ্ডিয়ান হয়। বাকী যোনকেইটা আৰ্টিলাৰী গান আছিলে সেইকেইটা বিদেশী আছিলে, কিন্তু এইটো আমাৰ ইণ্ডিয়াৰে হয়, ইণ্ডিয়াই নিজেই নিৰ্মাণ কৰা। আৰু এজনে বুজাই আছে কেনেকৈ এইটো ব্যৱহাৰ কৰা হয়। আৰু এইটো হৈছে ৰকেট লাঞ্চাৰ, এইটো ৰকেট লাঞ্চাৰ। আৰু এইপিনে এইকেইটা তলত থৈ দিছে, এনেকুৱা ধৰণৰ মানে ৰকেট তাত লাঞ্চ কৰা হয়। আৰু ইয়াৰ বিষয়ে লিখা আছে কিমান ৰেঞ্জ, কিমান কেজি, কিমান দূৰ যায়। সেইটো একে ৰকেট লাঞ্চাৰে হয়। আৰু আৰু এইপিনে এখন আছে হেলিকপ্টাৰ, ৱৰ্ল্ডৰ ভিতৰত সবাতোতকৈ লাইট ৱেইট হেলিকপ্টাৰ এখন। আৰু বহুত ওপৰলৈকে উৰিব পাৰে মানে হেলিকপ্টাৰখন। 24,000 ফুট নে 24,000 মিটাৰ তেনেকৈ কিবা এটা কৈছিলে, মই পাহৰি গ'লোঁ। বাকী চাই যাওক হেলিকপ্টাৰ দেখিছে কেনেকুৱা একদম চবতছে মানে ৱৰ্ল্ডৰ ভিতৰত এখন হেনো বোলে লাইট ৱেইট হেলিকপ্টাৰ। এতিয়ালৈকে 25,000 ফুট এখন ওপৰলৈ গৈছে। আৰু বাকী চব কি আছে দেখুৱাই যাওঁ আপোনালোকক। সকলোখিনি ইণ্ডিয়ান আৰ্মিৰে সঁজুলি, আৰু এইখিনি মানে ইণ্ডিয়ান এয়াৰফ'ৰ্চৰ হয়। বাকী ইপিনে আপোনাৰ ইণ্ডিয়ান আৰ্মিৰ যোনখিনি অস্ত্ৰ সেইখিনি দেখুৱাওঁ আপোনালোকক। এইপিনে এইখন দেখিছেনে, এইখন হৈছে আপোনাৰ পেৰা কামাণ্ডোৰ কম্বেক্ট হেলিকপ্টাৰ। পেৰা কামাণ্ডোসকলে ব্যৱহাৰ কৰে মানে এখন যুদ্ধত। এয়া চাওক কেনেকুৱা একদম মানে ওচৰৰ পৰা চুই চাবলৈ দিছে। বেলেগ দিনততো আপুনি ওচৰলৈও যাবলৈ নাপায়, আজি ভালদৰে চুই পিনি চাবলৈ দিছে। এয়া চাওক। বাকী ওচৰত এই হেলিকপ্টাৰখনৰ পাইলটসকল ইয়াতে ৰখি চাই আছে মানে। আৰু এইখন হৈছে আপোনাৰ হেলিকপ্টাৰ ৰুদ্ৰা, আৰু এইখনত পূৰা চব ফুল লোডেড হৈ আছে। পূৰা মিছাইল হওক বা এইপিনে আগপিনে গুলিও মাৰিব পাৰে, গুলি মাৰিব পৰা বন্দুকৰ নিচিনা এডাল নলী আছে। আৰু আপোনাৰ এটা নাইট ভিজনৰ বাবে কেমেৰা দি দিছে। সকলোখিনি সুবিধা মানে এইখন আছে, একদম সম্পূৰ্ণ এখন যুদ্ধৰ হেলিকপ্টাৰ। ইয়াত দেখিছেনে এইপিনে গুলি যায়। আৰু এয়া ভিতৰৰ ভাগ, ইয়াৰ ভিতৰতো কেনেকুৱা দুজনে চলাব পাৰে আৰু বেক চাইডে তিনিজন। হেলিকপ্টাৰ উদ্যাৰ বিষয়ে সকলোখিনি ইয়াত লিখা আছে। বাকী এইপিনে ইয়াত পৰা ৰকেট লাঞ্চ কৰিব পাৰে, ৰকেট চলাব পাৰে এইখন। এইপিনে আৰম্ভ হৈ গ'ল ইণ্ডিয়ান আৰ্মিৰ ডগ শ্ব'। দেখিছেনে কেনেধৰণে দুটা কুকুৰে মানে এটাই নিজৰ ৰেজিমেণ্টৰ ফ্লেগ আৰু এটাই আমাৰ ইণ্ডিয়ান ফ্লেগ লৈ পিনিকে পেড কৰি আছে। লগত দুজন তেওঁলোকৰ উস্তাদ, মানে তেওঁলোকৰ দুজন মাষ্টৰ তেওঁলোকৰ লগতে। বাকী এইপিনে দেখুৱাইছে কেনেধৰণে তেওঁলোকে খেলবিলাক দেখুৱাই, কেনেধৰণে ট্ৰেইন কৰে। চাই যাওক, ক'বলগীয়া বিশেষ একো নাই, দেখি মানে চাই গ'লে সকলোখিনি আপোনালোকে বুজি পাবই। সেইবাবে এয়া চাওক কিমান ডিচিপ্লিনত আহিছে প্ৰত্যেকটো কুকুৰ।
के कदम ताल करते हुए हमारा डॉग स्क्वाड। अब स्क्वाड द्वारा दाएं होकर और स्क्वाड कमांडर द्वारा দুটা নহয় द्वारा पीछे रखा। ये तो ब्लैक है एक इशारे पर सभी स्क्वाड 15 नंबर खुला पुनः अपने स्थान पर वापस। इसी तरह सभी डॉग स्क्वाड बीस को उतारकर बाएं से दाएं कंधे पर लगाते हुए आपके समक्ष। अब कुछ ही समय में आप देख सकेंगे डॉग के द्वारा आगे बढ़ता कर्तव्य निष्ठा का जीता जागता उदाहरण। यहाँ पर सभी डॉग अपने मास्टर के द्वारा दिए हुए हुक्म का पालन करते हैं और उन्हें बखूबी निभाते हैं। मास्टर द्वारा এই ট্ৰেইনিং যে দিয়ে যায় সিহঁতে স্কুলতে দিয়ে अपने मास्टर के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे की तरफ बढ़ते हुए नहीं यार कुकर का घूर मास्टर द्वारा आदेश था सभी मास्टर एक कतार में आगे की तरफ बढ़ते हुए सभी मास्टर अपने अपने डॉग के सामने मास्टर द्वारा आदेश बैठो। सभी डॉग अपने मास्टर के दिए हुए हुक्म का पालन करते हुए आपके समक्ष। जैसा कि आप सभी ने अगला आदेश आए भगवत माए वही जो के साथ सभी डॉग ने रोज की व्यवस्था को आपके सामने दिखाया। मास्टर द्वारा आदेश कुछ सभी लोग एक साथ एक सीढ़ी पर अपने मास्टर के पास वापस। अभी आपने देखा कि किस तरह से डॉग्स ने अपने मास्टर द्वारा दिए हुए हुक्म का पालन किया और उन्हें बखूबी निभाया। और अब आप देख सकेंगे इन डॉग्स द्वारा एक्शन ड्रिल। एक्शन ड्रिल दोस्तों, एक्शन ड्रिल जैसा कि हम सभी जानते हैं एक्शन क्या कोई ठोकर एक्शन ड्रिल में यहाँ पर मास्टर अपने डॉग को मुंह से कोई हुक्म नहीं देते बल्कि डॉग मास्टर की हरकतों को देखकर प्रत्येक एक्शन को पूरा करते हैं। सभी स्क्वाड कमांडर और स्क्वाड अपने स्थान पर कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ता हुआ अपने अगले प्रस्तुति एक्शन ड्रिल को दिखाने के लिए तैयार। कदम से कदम मिलाकर सभी डॉग और उनके डॉग स्क्वाड आगे बढ़ता हुआ कदम ताल आपके सामने करके दिखाते हुए सभी डॉग और डॉग स्क्वाड अपने स्थान पर पहुंचकर कदम ताल की कार्रवाई को आपके सामने दिखाते हैं। जैसा कि अभी सभी देख रहे हैं मैदान में कितनी सुंदरता के साथ सभी डॉग अपने मास्टर के पास खड़े हुए। मास्टर का आदेश था और स्क्वाड अपने स्थान पर पहुंचकर पीछे मुड़ की कार्रवाई करते हुए खुशल तो ही देखेंगे आप एक्शन ले मास्टर के बैठते ही सभी डॉग बैठो की पोजीशन को आपके सामने दिखा दे। जोरदार ताली बजाकर हमारे डॉग और हमारे स्क्वाड के मनोबल को बढ़ाएं। मास्टर के लेते ही सभी डॉग समतल की अवस्था में होते हुए जैसा कि आपने देखा मास्टर जैसे ही लेते सभी डॉग ने आपको बड़ी सुंदरता के साथ लेट की पोजीशन को आपके सामने दिखाया। मास्टर के रोल होते ही सभी डॉग बड़ी सुंदरता और खूबसूरती के साथ रोल की पोजीशन को आपके सामने दिखाते हुए मास्टर के बैठते ही सभी डॉग बैठो की पोजीशन मास्टर के रुकते ही सभी डॉग अपने अपने मास्टर के सामने खड़े हुए सभी। आज तक आपने कमल के फूलों को झीलों और तालाबों में खिलते हुए देखा होगा, लेकिन आज आप असम राइफल डॉग्स द्वारा इस मैदान में कमल के फूल की आकृति जो कि डॉग्स के द्वारा प्रस्तुत की जा रही है उसे आप सब देख सकेंगे। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं मध्य में तूफान अपने मास्टर राजनाथ जी डी के यादव के साथ आज जैसा के लिए चारों तरफ से बैंड की अवस्था में बाकी तो पंचायत ने महापंखड़ियों को दर्शाते हुए अब मैं दर्शकों से गुजारिश करूंगा जोरदार ताली बजाकर हमारे डॉग और हमारे स्क्वाड के मनोबल को बढ़ाएं। हॉलों में भी हौसला जगाकर दोस्तों हॉलों में भी हौसला जगाकर जो लोग लक्ष्य की ओर चलते हैं
सभी लोग टीचर में कमल की तरह खींचे। ये कमल की आकृति मैदान में जो हमारे गाँव के ये तो माधव ठीक है सर। उसे आप देखकर एक बार जोरदार ताली बजाकर हमारे गाँव और हमारे स्कॉट कमांडर के मनोबल को बढ़ाएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा कि एक इशारे पर सभी लोग अपने अपने जैसा कि आप सभी मैदान में देख रहे हैं, जैसे ही मास्टर ने अपने लोग को इशारा किया, सभी लोग अपने अपने मास्टर के पास वापस। सभी ने एक ही चीज कही, फिर भी लोग अपने मास्टर को पहचानते हैं कि हमें किसके पास जाना है। मुझे तो दूर से देखने लगे, अपने मास्टर को बहुत सुंदर और अच्छे से जानता है। दोनों छोर के लोग लाइट के अवसर में बाकी सभी लोग आपके सबक हमारे अतिथि महोदय को जरूर प्रदान करते हैं। এতিয়া এজনে পূৰা অপটিকেল যোনবিলাক তেওঁলোকৰ মানে অপটিকেল আছে পাৰ হ'ব, জুই লগাই দিছে, জুইৰ মাজেদি পাৰ হ'ব। আৰু এইপিনে এখন দলঙৰ নিচিনা আছে, দলঙৰ ওপৰেদিও পাৰ হ'ব। এয়া চাওক, সকলোতে জুই লগাই দিছে। আৰু কেনেধৰণে তেওঁলোকে জাম্প কৰি যাব সেইটো আপোনালোকে এতিয়া দেখিবলৈ পাব। চাই যাওক, মজা লাগিব ভিডিঅ'টো। ইয়াত দেখিছে আপোনালোকে পূৰা একদম খাতৰা টাইপত মানে তেহেঁতি একদম পূৰা জাম্প মাৰি গৈছে জুইৰ মাজেদি। আৰু এটা কুকুৰ এইপিনে চব পূৰা জাম্প মাৰি আহিছে। ইয়াত দলঙৰ ওপৰেদি পাৰ হৈ পিনিকে এইকেইটা ৰিংকেইটা তলদি গৈ এটা ৰাউণ্ড ৰিং আছে, এইপিনে পাৰ হৈ গৈছে একদম পূৰা। বাংকাৰ এটা সাজি দিছে, তাতে মানে এনেকৈ এটা মূৰ্তি টাইপৰ ৰাখি থৈছে। তাত আপোনাৰ ডিঙিটো দি ফটো মাৰিব পাৰে, মানে আৰ্মি নিচিনাকৈ। এয়া পূৰা হেলমেট চেলমেট দি দিছে। আৰু কি ক'ব, হেলমেটটো মানে বহুতেই হেভি, বহুত ওজন। বাকী মেইন বস্তু এইকেইটা যোনকেইটা তেওঁলোকৰ মানে অস্ত্ৰ, রাইফল দেখিছে। আৰু এইটো ৰকেট লঞ্চাৰ হয়। আৰু এইপিনে আছে মিনি ৰকেট লঞ্চাৰ। আৰু এইপিনে কাষতেই দেখিবই আপোনালোকে বিভিন্ন ধৰণৰ মেচিন গান। এইটো দিছে এটা, এইটো আৰু এটা ইপিনে আছে, মাজত আছে। আৰু একেবাৰে ইপিনে ছাইডত আছে, এইটো এটা ৰকেট লঞ্চাৰে হয়। এইটো ষ্টেণ্ডৰ সৈতে আছে পূৰা। বাকী এইটো চাওক, এইটো পূৰা ষ্টেণ্ডতে আছে। এইপিনে চাওক, এইকেইটা আমাৰ ইণ্ডিয়ান হয়, এইকেইটা বাহিৰৰ হয়। বাকী এইটো মেচিন গানে নে কি ধৰিব পৰা নাই। এইটো এক প্ৰকাৰৰ কিন্তু বন্দুকৰ দৰেই হয়। আৰু এইটো ৰাউডাৰ হয়, এওঁলোকৰ ছিগনেল দিয়ে। আৰু এইটো ৰকেট লঞ্চাৰ। এওঁলোকৰ প্ৰদৰ্শনটো চাই সঁচাকৈ খুবেই ভাল লাগিলে। আমি বহুত দেখিবলগীয়া বস্তু দেখিছোঁ, মানে যোনখিনি আমি একচুৱেলি নাজানো। আৰু পাব্লিক হিচাপে যে আমি চুব পাৰিছোঁ, চাব পাৰিছোঁ, সেয়াই মানে বহুত আমাৰ ভাগ্য আৰু কি ক'ম। বাকী আমি ওলালোঁ ষ্টেডিয়ামৰ ভিতৰৰ পৰা। এওঁলোকেও এইখিনি সামৰিছে। শ্ব' 3:30লৈকে আছিলে। আৰু মই লাষ্টৰ দিনাই গৈছিলোঁ, প্ৰথমত যাব নোৱাৰিলোঁ। সেইবাবে আজি অলপ ভিৰটো বেছি আৰু ভালদৰে আপোনালোকক হয়তো দেখুৱাব নোৱাৰিলোঁ চাগৈ। বাকী যদি আপোনালোকৰ